I know sometimes I let my pride get the best of me, thinking we got telepathy, working on it every day. I pozdrav dragi prijatelj, evo nas u jednom videu gdje se malo vozamo, odnosno ne samo da se vozamo, već idemo da kupimo nešto za onu 540 koju Brag mi nije dao mira, znači jednostavno gledao sam ovih dana, rekao šta da radim, mjesto da radim onu garažu, ja sam se još nešto upetljao i svile mi se, ajde da kažem, ove felge, što ću ići sada pokupiti nekih 180 km ovdje. Ja se nalazim negdje sad u pograničnom području pored Češke. Znači vozim se već nekad prilike 2 sata i reću da ovaj dio ovdje što graniči, znači Austrija, znači sa Češkom je jako lijep. I evo vidite kako se to ovako izgleda. Puno je brda, puno je ovih borova, neki ovo ono, baš je ekstra. Putanja, pogotovo ako imate motor, ovdje se morate baš predivno vozati. Ja sam već spomenuo da idem felge uzeti, felge su neke BBS-ice, 18 coli. I idem sad po njih, jest da su u nekoj ružnoj boji, to ću vam pokazati kad ih kupim. A šta mi je bilo, ovo je baš sam ovdje stavio neku pauzu da napravim i ne vidi se to baš ovdje možda na kamera, ali eno ga tam je na Golf čvaja, vidim ima lijepe felge, bijele boje. Da li su BBS-ice, nemam pojma, ali nešto je lijepo i ondje stoji isto nešto, a nisam siguran šta liči mi na Korada žutog onog tam. Ali malo je podaleko da vidim, ali uglavnom ima lijep pogled ovdje, ali evo auto tako ono lijepo prolazi i lijepo je sunčano vrijeme, stvarno me lijepo poslužilo. Tako da eto, pičim dalje. Ja sam se evo sad malo, kako bi rekao, odmorio, pauzu napravio. Tako da eto, ništa. Idemo po felge, pun gas, imam još neki 50 km. Evo, krenio sam možda šta mognem uspjet izbrže da snimi, jest onaj Golf dvojka, dupli farovi. I ovo je, ma ko da se zna, ja prepoznao sam ga na daljinu, evo, Corrado i vam neka sedmica još stoji. Usput, ne znam da li sam spomenuo u ovom videu, mjesto gdje ću uzeti ove felge zove se Gmund. Ja ću vam to možda na ovoj nekoj mapi ove sa strane da ubacim, da zatvorimo prozor, da se bolje čujemo malo. Znači mjesto se zove Gmund, odcrtat ću ovdje na mapi, tako da eto vidjet ćete otprilike gdje je to i kako. Možda prijeđem kratko u Češku malo da vidim, eto da sam tek toliko bio ono u Češkoj da kažem, bio sam u Češkoj. To kaže navigacija. 48 km. Joj, biciklista, ovi su biciklisti, ovi najgori u Austriji, gledaj. Ko muve. Evo, mini kuperče, preljepo djevojče. Šta kažete ljudi na ovog mini kupera, a? Jednom danu sam htio ovako sebi jednom da kupim, ali u onoj verziji S. Ona ima negdje oko 185 konja, meni se čini tako, 185-180 konja. I nakon toga, ja mislim da sam u to vrijeme, kad sam baš njega gledao, da sam uzeo Golfa GTI. Eto. Pogledajte samo te šume i okolo kad pogledate, nema tu nekog smeća sad, kod nas. To sve lijepo čisti, to ljudi održavaju i cijene svu prirodu. A bi mi trebali početi na Balkanu. Neka se ovdje, znam, skupljaju u svojim selima i onda skupljaju to smeća ako ima ikakvog smeća pored puta, mada ne bude puno. A i onda pokreću neke akcije čišćenja i svašta nešto. I evo nas, stigli smo kod čovjeka, a pogodite šta je čovjek, čovjek je BMW zaljubljenik. Pogledajte kakav vozila unutra ima. Evo ovo trenutno se nalazimo na 635 CI, ova stara šestica. I pogledajte tu šesticu, ona je totalno sređena. Ja sam se stvarno zaprepastio kad sam ja vidio ta vozila i znači to su sređena vozila, znači nema prljavština na njima, nema ničega. Čovjek samo drži u garaži i voza po lijepom vremenu. Evo do njega je E34 M5. Što da kaže, on kaže treći je vlasnik, nema neki puno kilometara, ali vozilo je tip top sređeno. Možete misliti u garaži i još je pokriveno ovim ceradama. Onda znate koliko je sati. Evo čovjek ovdje u ovom slučaju još otkriva jednu X6M, znači M
On ne znam koliko izvorno ima konja, ali on je rekao da ima veći turbo ugradit unutra i da negdje varira preko nekih 700 i nešto konja da ima. Možete misliti koja je to sila na ovoliku tonu, još 700 konja, kako to otprilike ide, mislim ono, 3 auta, eto samo u tom redu koja znači vrijede bogatstvo. Do njega ima vam još neku X5-icu i ovo što će sad ovdje da otkrije je jedan Mercedes E500, koliko znam da mi je rekao. Isto jako lijepo auto, očuvano, kaže da ga već ima 20 godina. I kad vi pogledate sva ova auta, evo samo u ovim felgama, on ima vrijednost, ne znam, nekoliko hiljada eura. Sad su tako lijepa auta, sređena, održavana. I primijetio sam samo po čovjeku kad sam s njime razgovarao da ono, ta moja, kako bi rekao, euforija kad sam vidio ta vozila, koliko mu se to svidjelo i koliko mu je bilo drago što je sa mnom pričao o tim vozilima, što smo se družili ti par nekoliko minuta. I evo, dragi prijatelji, mi smo pazarili felge, meni je drago, ja nisam očekivao da su te felge tako lijepe, evo vidite. A vidjeli ste u ovom videu prije ovog, znači ovog čovjeka što je sa mnom bio, on znači prodavač koji mi je prodao te felge. Kakvom kolekciju automobila ima, ovo stvarno se rijetko kad viđa, znači M-ova more, dobri automobila. Ali ja ću stati negdje sad kratko, ja sam ušao kratko u Češku ovdje. Mjesto se zove neko Velenice, to je neki granični prijelaz prema Austriji. Pa tek toliko eto da snimim kako ove felge izgledaju, pa ćemo se eto zaputiti nazad onda. Jo, eto ga, ušli smo ponovo u Austriju, u Češkoj nisam našao, kako bi rekao, ukusno mjesto da stanem negdje i da to sve snimim, a sada bi mogao kupiti nešto za piće. Evo što mogli kupiti, kolja, znači kulju. Jebolite se, tonjara odmah naletla. O, prsni malo. Pa gdje ste? Evo mene, ja sam sretan, a zašto sam sretan? Zato što sam uzeo sezame. Otvori se. Ovaj BMW stalno se zaključava, moramo to nekako isključiti. Evo. Na jednom mjestu sam primijetio malo ovak ima kao mali neki greckica, ništa puno strašno. A šta je meni najstrašnije u svemu je boja. Boja je i lijepa i nije. Tako da eto, kupio sam BBS-ice, ne znam koji je ovo sad styling. Ovo je RX 508 ovdje. 508, sad ne znam da li je oznaka ista i naprijed i nazad, ali vidjet ćemo to kod kuće, tek toliko malo da bacimo, kako bi rekao, pogled. Da vidite. Evo kako to izgleda, sve su tako lakirane, tako po meni malo glupo, ali dobro, ajde. Nisu bile skupe, s obzirom da su ovo BBS originalne, taj styling, oni dođu stvarno puno para, ja sam i, da ne bude tajna, platio 800 eura. I pogledajte i šaru, šara isto jako dobra. Ne znam, nisam gledao koja je godina. Da li ima gdje godina da stoji. Daj godinu, 265, 35, 18, to je znači ovo. A godina bi trebala biti, evo ga, dot 49, 10, ovo je star. Znači gume mogu možda samo negdje poderati, to je to. Ali dobro, ja kažem samo da je bilo bez guma, ove felge su jako skupe. Tako da eto, ja sam zadovoljan. Nisam uopće ni gledao jesu gume zdravi ili nisu, gledao sam malo na profile, ali svejedno bi bilo, kad pogledate na internetu, da ove BBS-ice niko i ne da ispod 1000 eura. Niko, baš niko. Ne, 1000, ja sam zadnji jedan mi traži 1300, 1400 eura, ali tako da je to. Ja sam zadovoljan, mene još čeka neki 120-130 km do kuće, a ja sam opet na nekom parkingu ovdje. Ovo je baš lijepo, ovo znači uzeti onaj kamper prikolicu i obilaziti ove dijelove, znači kako bi rekao ove sjeverne Austrije, onaj posad sjever, onaj iznad kako bi rekao je Linca i tamo odozgo, znači prema Freištatu, prema Češkoj i tako voza se jedno tjedan dana, baš je prelijepo.
Novi dan, nisam bio juče nastavio da snimam, došao sam kući, gume su tu, sad ćemo ih brzo da je pretovarimo, u stvari da ih montiramo da vidimo kako to izgleda. Znate kako je to? Ono, kad uzmete neku novu stvar, ono vas uvati euforija, da vidite kako to dobro izgleda. Mada otprilike znam kako će izgledat, jer su one slične onim rondalicama što sam imao zadnji puta, samo što imaju veći ET, koje je ovo sranje, prljaština. Tako da otprilike ja sam ciljio na to zato što sam zadnji put ovdje na tehničkom u Austriji morao imati neke gumice ovako ovdje, pošto to zakonski moraš imati ako je guma prevelika, to oni ovdje sve gledaju u bocu. Tako da sam uzeo sa većim ET-om i nadam se da će se za ti neki pola centina makice više podvući, da nećemo morat nositi te gume glupe. Tako da eto, vidjet ćemo. Uglavnom ja ću reći svoje osobno mišljenje da su mi ove felge ljepše od onih rondelica, znači Rondel 0058, styling 18 coli, jako su slične ovim, samo što Rondel nema ovih šarapa i ove su dvodjelne, originalne BBS-ove felge, koliko znam ovo je RX 502, 508, ali još ćemo jedan puta vidjeti kad to sve istovarim i kad montiram, onda će se vidjeti točno i šta i kako auto prilike leži. Pa ništa, ajmo da montiramo te felge, gas. I evo, završili smo montiranje, ujedno i cijeli video, odužio se na 2 dana. Ja sam zaboravio svu GoPro kameru da ponesem, tako da evo snimam hendije pa će biti možda malo veće trešnje, ali evo kako izgleda konačni rezultat s ovim felgama. Ja bih rekao da ova boja je na neki način jako lijepa, ali bi se mogla možda i ukombinirati s nekom bojom. Primjera da ga obojim u plavo, da auto bude plave, ili čak ove boje, čak je stvarno neka, kako bih rekao, stvarno neka zanimljiva boja. Ne znam, sviđa mi se nekako. Uglavnom, felge su otprilike, kako bih rekao, u jako lijepom stanju. Našao sam par grbotina, mislim na onoj zadnjoj, vam da sam nešto našao. Da, ima ovdje nešto, vidite ovako ovo. Ali ništa strašno, otprilike to se sve da popraviti. Uglavnom, eto, lijepo su mu legle. Jedina stvar što nisam baš toliko zadovoljan sa zadnjim felgama, pošto se nisu baš toliko podvukle iza. Čak ovdje sa zadnju stranu mora se vidjeti kako malo, kako bih rekao, evo ga, viri. Tako da će to meni možda u Austriji biti mali problem, pa ću morati možda opet one gumice stavljati, ali dobro, kako je već tako je, gotovo je, meni se felge sviđaju. Visina, tu i tamo možda moram zazeru da niže ide dole, ali ne smetam ni ovak. Bitno je da auto samo puno ne udara kad ga vozim ovo ono, a sve ostalo je u redu. Tako da eto, možete pisati u komentare kako izgleda. Ja znam da sam ovakav projekat već bio radio, znači s onim crvenim prošlim E39-kom 525i, ko nije gledao ne pogleda moje stare videe, vidjet će kako sam ja onaj auto sredio. I u biti ovo je, kako bih rekao, novi pokušaj nečega, ali nečeg bolje, pošto je 540i i sad znam neke, kako bih rekao, cake kako i šta bolje paše na ovom autu, tako da eto, rećem, za nijansu ćemo se bolje raditi na njemu. Kako od boje, kako od felgi, kako od nekih još stvari okolo, tako da eto, pišite u komentare kako vama izgledaju ove felge, jel bi mijenjali boju, jel bi ne znam šta radili. Ja vjerujem da će auto biti plave boje, tako da još nisam siguran jel to bila boja, jel to bila folija. Trebaju se neke stvari sretati, to sve ide kod lakirara. Pisao sam u Instagramu sa mnogo ljudi, mnogo su mi rekli ljudi da su felge ovake onake. Kažem, kod lakirara sve to kad bude bilo, onda će se sreti i odluka i boja i šta i kako. Tako da eto, to bi za danas bilo to u ovom videu. Općenito da se video puno ne oduži, mi ćemo završiti ovaj privesti video ovom kraju. Tako da eto, mi se vidimo u nekom idućem videu. Vama ako se video svidio, stisnite jedan like. Abonirajte moj kanal, a mi se vidimo u nekom idućem videu. Pozdrav! I know sometimes I let my pride get the best of me, thinking we got telepathy, working on it